элибизге кызмат кылалы деп биз тек каралаган да убакыттар болду. Ошолордун баарына сынбастан мына элимдин астына келип отурабыз да. Деп коюп, ошо мамлекетте ошо өкмөттүн жумушун биринчи орунга коюп күнү түн иштеген күндөрү болду да. Нерсени жакшы жагына жогуш керек. Ошол долбоор иштеп чыкканбыз. Ошону Кочкордун кире беришине койсо. Koyuşun uağında kısmatla geliştin, ayağı koydu götürülüp gelip onun kısmatı varça da uşunday kısmatlarda işlegen bala ekensin, işin ilgeri olsun, baskan yolun şar olsun, yolun şıdır, yoldaşın gıdır olsun, elge kısmat kılıp duruyor balam. Kıyrat salam emес. Bırak eldin, sözün, günün biz birlikte жетсip el menen köpüre olabыз atабыз. Gelecekte bugün talapkar bolsoň, gelecekte deputatыбыз деп biz sıymıktanıp kadırlagan ulus bol. Oşo Kudayım Allah'ın kolduk, oşo işine iyilik bolsun. Kuday karalap en çok olmasa ötüp ketdi.